Krisa. Fike, pozdrav, evo samo da te pozdravim, poželim brzo ozdravljenje, što brži oporavak iza toga. Čelkić je izgubio, Čeli sveze, ja ne gledam me. Da znaš, pošto je sad ovako, evo, imaš mnoštvo prijatelja, ja sam slučajno vidio to preko neke zajedničke raje, Čanana, Muke i to, pa sam se ponudio, pa smo dogovorili, pošto sad ima jasne stvari, Čelki igra za tebe i koliko sam čuo liče ove neke košarkašice, jel, su igrale i tako dalje, evo sad izložba, tako da ću ja negdje u decembru dogovorio za svoj multiplex ekran, odigrao ću jednu predstavu i sad prije hoće ići tebi za izlječenje, odnosno za te troškove liječenja i dolazi pa ono se čuje začekavati. Čuo sam s muhom da ste popali hektoliter po lakci i rane ti mene za malo. Ajde, svako dobro i